Yeah, bafethu wamkelela ke another episode of NGC podcast bafethu. Asishi this time zintambo. I think sinexesha lonke because it's recorded early. Kwaye abantu buya qaphela episode esigqidileyo nje babuya abantu ubuyile umkhulu phabe kade ekhona eyophilisa sisiphilisa kalo selokishi is CEO if xa ungekho abasebenza basebenza ngco ithekile ani yazi bavela obvious bazazi bafethu cebo lethu into ephethe bafethu amkelekile bafethu kwenginqi #anisa-introduce bando lo ngoba umuntu vele imbize egama elingafuniyo la benikwatele after sirecordile bethola umlomo la mhloko lo lo zimfele chulukele ni shit ngco kathele emfethe xa kulo mahlende nyoka ngco ikhathelile hayi bafethu ngapha niphethe utahlumza utaheshi lesiphethele na ifiva ke ku-advocate nayilapho hayi niyazi asiwafihla bafethu amaqhubu okuhlakula igadi ready singena straight egadini sihlakule sokolisi nangona sinexesha futhi le episode mayibende cameraman sabuthe phihla up mayibende le episode no first topic yadlala bafethu yadlala bafethu kodwa ndidlala nithini le bafethu yo queen okanye ama olipo futhi ba boma olida bo ama oledi bashada emshadweni kube grand yabo umjida ase ayibaxa okanye ayimoshe ngobavula abe nomshwarensi yabo ange nomshwarensi othizile umzeli life cover yabo insurance kanje like i general wathwa Kaitel wathwa ifa wathwa yabo ajoine I cover yawe then sejoine le cover yawe ke ngoku uthoba once kwashele kwa imember ethizile okhisha ama 1 point something million yabo now understand vele umshwarensi usenza kanjani kona ithile noma olida vela kubulala amadoda akhe nxa befuna le mali yomshwalensi imali ngco yabo imali lisho dadweni lo ngcuka angakujoinisa umshwalense yabuya ngiqume ngoba uyazi bayindona ucela izimbula zemali ngco yabo imali uyazi bayimpanda sona lento ke funeka nokunqume ngoba ndifuna wamshwalense wakho yabo fast and kaloku nabazo kubone naba kulula ukubulala umuntu ngoku ububona napha enginqini bakusweleko aliyazi so ke ngoku hayi emathaveni umjida tituveze okay wemathaveni so wena kayise ngoku kulula kakhulu ke ngoku uvele uzitshisele umuntu lutholana kuthi ukuthuleka kanjalo nje kube ngathi uphethwe heart attack uhambe wedlela ama-million yayibo ngoba plazini nendlela sekubulawa ngawo sek-advanced ngoku unqabile essential like kwezinto zokubulala umzelo uyakwazi uye kologqirha uye kulo onye komthathu uye ku indlela ese-advance ngayo inkwayo umuntu uve kuthiwe makalento bawongo hayibo yithi mfethu ndithi uyakwazi kaloku uba umuntu mfethu umthakathi indlela esi-advance yabo uye kologqirha uye kulo akunika umthi uba umzekelo yenza ukuthatha okuthizile ube ngathi ube ne-heart attack yabo ngoba eqobeleni nifuna ntoni nifuna imali ufuna le mali into esiphilayo ngayo le mali yabo iwayesika abantu besifazane banesibindi kakhulu engcuka yasazi baye wena 50k pa hayibo wena uzokubona uyi-nothing wena ngothethayo indoda uyamnamvuzelela ngoba ufuna ufuna le mali so lilongo nakhi ngaphandle isikolo sala ekhaya sesiyashifta okay sibe grand ke ngone no noba ngifuna ngathi itopic week le cause ayibona basi lokhu la abazazi nase ndiyabona isigulu sibambe wena okay right din okay plus beka wena na topic umjida Paul njengobe sa Paul lusiking ngamdle emlonyeni sathetha okay nisho king ngobela lo ugqibile uyayibona baza lento lemfethu yabasisi ingasi kungathi ngumjida bese sathetha nengandi yokwenda yabo wathi umfethu kungcono wende kunobuthini ushade wenze izinto zesilungu white wedding what ngoba ngoku akazufuna ukusayina ehanda kuthiwa i-prenup uyayibona baza ofuthi ngokwena baza xa ungumfowethu wena uthathene nomuntu nalo sisi lo afika kugqawule la ndingibona mina ngeke ndenze phutha mina kayise mina ngihamba ndiyomgqiba nami usisi lo umama wabatshana bakho uma ngabathana abathanza uba naye ke kodwa nina yena
guqe phansi. Hayi vele ivele hayi mfowethu. nene yamendo yenziwe omnye wamyeke ayidle imali uzazobuya sola abo mosithi ilevel khethwa ngelenye Awu. yazi ba ngoba nabashana aba nonina yabona kubulala nina abantwana bazokhula besazi butata mama bulawa nguzibani yabo wona yakhukhula yakhukha wazi babantwana babanaye sasigqiba utata wabulawa nguzibani yabo nabo bazomase bebadala bazobaneya pha mabamba boqhiba wena yebo ayipheli ke lento Yeah, round and round. So uthi wena ngcono so noba umbulela umuntu umazi ngcono umyeke. Ungaziphindeli ungacholi revenge. irevenge mfethu ayisezi ngco yabo uba usithi umuntu yawo ubulele umama wakho nawe uzombulala ngco eyompenge iphela Ave level khishwa linye. hayi ncuka sisitsho eso Hey. Hey. Hayi kodwa kudla ngokuthiwa okanye mhlambe ngokukeep your enemies close ukuve makuthiwa so uthi wena kahle ngamanye amagama suphindisela but umthatha umbeke la icala Oh, umsenge kakuhle. Makalale cha umchebe. kahle elayica kwakho yabo even nomntakade ukutata kubekela ncula lele la imane kubetha chofo Kancane. ngoba uyazi ukusolezile wena awucingi nokumcinga uyakubetha yena uyazi bazodle lapha mane betha nko Ufish. Habo ayoba ubetha apha kufish suthi ngwena cebzithi kahle lento yokuba uyibona kuyinto egrand le yokuba wena ungumjida join as insurance Kala mfethu ufuyi joina wena phakathi ungathi ndiyaziphaphela. Insurance alo uyijoina kuba isizulwana sakho kanye elisende lakho solidlalile lingamoshakali. Likhuseleke kube nemali. mina ngeke ujoyise Michael. ngeke ujoyine umshwalense encuka wezindwane eziyazibona bazihlupha ngo mawucinga isizukulwane sakho Abantu abakho. sisuku ozobe usijoyinele isizukulwane sakho le mali soyihliphiza kakubi soyihliphiza abayisebenzi la bana ndandifenenze ukuthi ngoba uyabona abantwana bangoku Akona nami akona hayi isizulwane shuba sakho. kakhulu isizukulwane sakho sobe senjani sobe kubhethe ngco Afuta nandaba naso vele. and ke wena baza Angisazi mfethu ngalo. ukuplana into yakho ba wena kahle so uyaplan ba makudliwe imali yami xa seningasekho Kala wenzela abantu abakho. Ah. Abe sifuna abantu ngendlela esikhule ngayo. hayi ncuka akafunde angazi uba yena ndinefa utata omkhulu wandiselala yona yilena izomgezisa Kala izo assista elifa kule mfundo bihlala ikhona. Uyava ngisho? hayi ncuka uyabona ngicela mawusazibunefa hayi khehle wami ngewenze kwani ngoba uyazi bana ngenzani noba ningafunda ningafundi hleli lifa Ikhona. yabo vele nami ngapha yabona nisho ngulosi unyanisile because ibeqaphela lamajita lapho acofele emako wabo ahamba imoto imfunda kayinaka because ayazi imali yonke khona ayinikwa nje enze yonke into imfunda kayinaka uzoyinaka kanjani imfundo phela ndiyaxeba ufundele ba ube nezimali zakho uzofunda njani ngoyimali unayo kungoku uzofundelana Bangiyosinako sosigilo. uyabona ke umzekelo wazi kahle ke wena cebo Magadli please. ngaloko wena cebo wawuthi ngosodlala iPlayStation pha uthunywa uba yitown ngenxa yomjita Ngithe magadli nje mbana. so ubuya mnganami uphuwa into encane ngaka ngoba alungu lona oncinge lento yokuhlala pha so indaba yamafa wena cebo wayibona ngosiwe noba kusuthi indaba yamafa iyawamotha amajita ayiwancediswe Ya. so angazi bunelifa so futhi ayibo buchule leyo wena uthini ubuthi amafa ngemva wayelena umshwalense ncuka Ayo umshwalense umshwalense nontwana yami buthi ubekela isizukulwane sakho usafana nobe yasimosha isizukulwane sakho umshwalense into ezinozindwana zimhlophe ezo uyabonco wena ke uyazidana ke indwana shit okokoko nco kale indwana zimhlophe eze Zimoshile. uzizwe zifaka aba white wedding wakho baqala nanzokwenda mina ezokwenda wami uzokwendelwa. yabona ngathi Kade wende. weva yabona amakhosi kwakhona amakhosi
kodwa maziyeke lapho mina ndizokwenda ukhona amantoni ndiyambi isaphi uzokwendelwa ndizokwendelwa andizokwezeka ke yabo iyafana lento Ncoko qha ke ngoku intoni isipondo esawusazi unithathile isipondo wasijabanisa nesiXhosa mina nempondo Dead isipondo straight ayavala sisonele so wena Cebo asikonile iphinde lento Cebo zithi le Sinexesha lonke boss. Yayibona lento ye-insurance Cebo lento lama life cover la aphinda abuyele nasebantwaneni bakho kaloku wena uvakhetha ukuthatha lo muntu ungamzalisanga uvafika nabantu abakhe nawe ngosolikhehla ufika nabakho kuyadityana family wena uyabulawa kuthatha abantwana bayasokola ngenxa yakho halo wena uthandile umfazi somdala ubuphukuphuku obukhulu uzubenza ke ngokuthini ujuke ufake nale life insurance uyothi mayikhithwe nguye so uvele wasesidenge sokugcina ke ngoku Ingqalo once wane life insurance waphindwa abanomfazi obvious. Nguye next of kin. Nguye umuntu wokuqala ozofika ozonaka izinto. Hayi ngcono mina uyabona mina mfethu ngcono umfowenu sonobu idle ngumfowenu nobe idle abantu abakho kaloku intetho hayibo king unjani ngo hayibo lahle umkholo umfowenu igazi lakho umntako hayi abo bona bafuneka babakho wabo live uyabo mawusithi uzomsebenzela yabo mawusebenzela yena ngiyena uzohlala phansi uhlala intathu yanisebenzela kanti nguyenze utalenzisela lo mhlaba ndicelaza lo mhlaba mina uyaqoka tatu uzele uzoblame utata yakho ngoma ungasebenzi wena uzoblame utata yakho sasa enezinto lo bhonqa nezinto utata ngendlela into ngizothini ungamblame uzele utata nje besebenza bazazi yena usebenzela ba mangakhulise wena ulalotyile ube ne-shelter hayi ba ube nezimali akasebenzeli wena ube nezimali uba ube rich ukusebenzela ubukwazi uzisebenzela usebenzela yabo utata yakho Ncoko ukusebenzela ba usakhula unike ufake ipampers udle lento masoqala nje sophufulisa usevasethi Ncoko uyabona wesawuphuma siyabona ufuna usebenzela wena akasangendawo utata yakho ngashavula sonke phansi intaka bazazi siyaqaphela endlwaneni intaka ba intaka iloku iyofuna ukutya ifunela amantshontsho wayo bathi laphuma intshontsho alisazubuyela endlwaneni andithi uyayazi selizoziphandela ngofolayo kaloku umehluko ngibaye ngoku lo tata unezinto uowna itaxi uowna amahotela uowna tavern uzoshiya nje into uzoshiya lo ushiya but maye vele bashalunyana ndisho umxelela kanti babona masendingekho kuzoba yakho le mfethu icacile lento ayikhothi bani ngicela uzoyazi uJunior obvious ba utata kodwa mo strict ungamxelele zonke ngathi ayifaka engqondweni yakhe kodwa nto nami ubangigiveno kodwa madoda singaqaqela nto nami masingaqathani xa utata kena amagwandame yona uyazi ubanga wami ya mfethu uyayazi into ebangawakho but thina xa uzofaka ingqondo ubasebenzele akho boy akho simbo utufaka ingqondo ethizile xa utata eona ama tavern ay4 eona ama counter ay6 ene hotel ezi2 okay bazazi thebe umngaka ngokwena tata afuna izinto ezibalayo uzohlala ulinde lezo nto bamutata kumakafu bese ube own ezo zethu uzohlala ungasebenzi bengayemangele mina nje inyanza into lemisonge ngigelese mina boy benjalo ekhaya relaxele sabo ngabancethe utata kungoku ngoba uDisemba ndithi busy ncethe utata ngihamba naye ndiyimanager pha hotel ngamanager pha hotel sima business asekhaya uyokhamisa pha nukola inke phansi lamadeskeni la alumayo nako zi31 ikhondama katata benza yaphuma nesebenza ihotela zibhizi utata ndamncedisa izinto ezininzi umshwalense Ncoko uronke bantwana none uwazi ba wena uzokwenzela abantu abakho bangolo mshwalense ngoba uzobamosha egqibelela so abantu ngolo sifuna sibashe bengenazile nxa sithi umshwalense urong ufuna abantwana bethu singabaniki izinto masike sithi umshwalense wokufa phakathi urongo uchola sowuswelekile inganguwona unezimedlela nje uyabona nina senaphila modern society kakhulu mina ezinto ndizibona zingekho rongo nami mfethu abantu abasebenza ngendlela ezirongo hayi nawe uzene ezinye kodwa mamela yaqaphela ba uzoba nezimali beneway andithi ube ngusoma business ushade ngosomdala sona izinto zakho andithi yabo lo mfazi omshadile abone wonke ama business wakho umceba futhi uJune umshwarensi ba mawusifo kanye makhono fa phakathi kwenu avela aqala benomona ngoyena yabo
Yaqapha uzofuna le mali yomshwarense aqala aqashule wena aqala. Sezochulya imali yomshwarense. Yabo uyisebenzisa indlela errong ngengolo mshwarense. Xa sithi yonke into i-wrong umshwarense. Basho kanjalo phofu. Umfazi uyisebenzise ngendlela errong. Ubungayijulanga buyaphila. Yecebo. Ngaba uphila ubungayijulanga umshwarense. If ubungamxelanga wena bawunjoyela umshwarense ngabe uyaphila. Kaloku ngeke umfazi angazi. Ngeke umfihlela umfazi. Kunjani kanjani? Lelo ndisho ba uyisebenzisa ngendlela errong umfazi. Kaloku i-wrong ayiyonke into yomshwarense mayekwa lo basho kanjalo. Jonga cebo ndikuxelela into yabona mnganami. Kuthiwa apha emhlabeni ngcono uthembi litye kunobuthemba umuntu. Naba nomama bethu bayakwazi ukulahla abanye abantwana sasibachole ebridgeini kwabanye. So kungcono uthembi litye nobuthemba umuntu. Mina ngenguku lo mfazi unaye wazalwa ngomnye umuntu awumane obakhula kanjani. So suhamba uthemba ke. Yabo. Yale over sorry. Suhamba uthemba. Ngaba singangathandi bafethu sabasithemba abantu. Kaloku umfazi akho mfethu iyafu yakho. Njengoba ungafu naye ungafaka. Bani wadoda lo? Usazolila wena no. Usazolila. Ima okay guys ninabone okay abone ngebanilile ke nina. Nithini ke nina? Nizothini ke nina? Na experience alento sithetha ngayo nje. Sekalona nizama ukuthi ngathi abantu anizushado okanye anizushare izinto. Yabona ngco. Ngangcono uyathetha uba nomfazi ngo usazo. Yabona ke yona unayo experience yayo. Yabona ngco. Kulenga niyavakala nca. Manje kahle yabo. Kudleke ngco yabo. Ya. Kaloku mfethu sithethela phezulu kwento esingazaziyo kodwa Yabona like esibona indlela engenzeka ngazo King. Lento funa Umfazi wakho King nguhafu wakho. Hayi. mamela bazali. Isakhula of abafazi abakhona ngo King akho 1967. Yabona Kudonsa angani support ukudonsa ani support ukudonsa wempumulo vele. Cha into yenza supportayo. Enza umshalo ngeke ufihlela unkosikazi zakho into ozenzayo. Uzozazi. Bazazi. Akho amadoda asifihla izinto zawo. Futhi izinto zawo zibasebenzele ngokusifihla. Uma ingazifihlanga ezithetha bhaka yamosheka senzeka kuhle yabo. Uyabona ngithi umuntu into ayaziyo uyisebenzisa ngendlela erongo yena. Kukuba ungumuntu onjani wena. Hayibo. So wena umfazi wakho ntwana yami ungaqaqeka uyabo yena akufihlela yabo. Iqala lapho ke. Iyashiyana kodwa kuba uchate umuntu onjani kwasa wena. Hayibo. Njani nancoka khawundibeke. Enkampani ithi kuyashiyana uba ushate nothi yeke level ye-wealth level ukuthini indlela ubhebi wakho ucinga lihlobuluni uyamthemba na nge-financial zakho finances ungasikhulumi uyamthemba na nge-finances zakho lo muntu umshatileyo ushate umuntu understandayo ba ku-operate kanjani yabo okanye lo muntu uyamazi ba hayi hleli njengoba ndinezimoto nazo nento ezinazo noma ningamchazela ngeke understand so noma ave ngiqhube kuyashiyana uba ushate umuntu onjani ufuna ukuthatha iqaba wena Lo muntu umshatileyo uyakhomeka no li-right okalo qaba mina mind mina mina nipreferisha iqaba kunomuntu ofundileyo kodwa umuntu ofundileyo uzokushaya icala ngempumlo obvious opha uzokushaya abokhulu ofundileyo uzokubetha hayi bazali. Hayi ukhulu ofundileyo uzokushaya hayi kunenjani umzekelo mina soze ngithathe umuntu enamali. hayi mina ngcono ngenamali boy Bazazi. hayi ngcono ngenamali kona Bazazi. Yiwo kodwa ingxaka onganamali nona ubuya Mamela bazazi. uthi uzonzalela kuphela. kanti ufunani kanti wena bazazi ufunani kanti sithi wena abantu King? abafani bazazi. Nakaphoshe nami ngiphoshe. Uphushe kanona okay Andithi bathi 50-50 funeka phoshe nami ngiphoshe. u50-50 okay u50-50 ngoluphi uhlobo King u50-50 wami nguloba umfazi usendlini uyanklinela uyaniphela uyanithini 50-50 ozisayo umfazi u50-50 u50 wami kuba ndisebenze benemali endlini awena akhulisa abantwana la ngifuna ndibona ubona ngawo uma andeza ko uyakuphekela Manje iza kahlahle imate. kanti ufuna uthini kana umfazi kwazi ukuphekela umfazi abanye abafazi bazi ukuphekela nini uyabona Ngcoka. uyabona kanti umfazi ukuthini kanti umsebenzi umfazi ukuthini uyabona Ngcoka abantu bathi umfazi imate lo uyabona bathi imate aba bangoku umfazi mate Ayibona uqala. Imate Wathi Ah, imate yeah, yamani yeah. usubechaza uthini mina sisothe wena sothe uchaza uthini. uchaza ifro umfazi wakho ziwe kalo siwe queen ke ngoba bafana bazi queen yabo itho ngizamchazela lo lena yecebo wena mnganami uthi wena ufuna umuntu ozokwazi ukumcontrola hayi ufike why manje umfethu umuntu kaloku wena ufuna ngadethi ngoba kanamali ingenapi indaba yemali yami bayizomvala ngakwazi ukuthetha into ebanga ngazuthetha nqaba nemali amamfazi ami ama 50 ungathetha wena usondliwe
nawu nje ndiyathanda udliwana ekhaya Mamela Ncube hayibo kanini bafethu Incane ngofanele into ezingafaniyo wena uthi akasebenzi akasebenzi endlini uyaklenela uyaphela yo ngeke Ncuka kodwa uthi 50-50 abo bantu bese bethetha ngo 50-50 u50-50 konke endlini ubona ngayo mna uzokutrapha kona lo anezinto noma unezinto if uyabheka izithethe ubaza sazikhala enhloko bheka ngoizithethe abashadileyo abanga umuntu ongumjito onemali ongafunda kuba idivorce ikhona lapho ubheka abakhwini benkophe beyiweave bewathwaleni bafuna abanikhabina ubheke inkampani izithethe bheka ngomphi ohappy kulo shade iqaba lakhe nalo amaweave namanenzi amawathwala ngomphi ohappy yafana nango yabona ngo abantu abasemakhaya sekuyafana ngo khona ayincam king akuncam afani incam kwaba basemakhaya uyazalela kanti nifuna nina manilende lenda sorry iwilo lebhalo nobafila abantu futhi yaphahlazela bazazi lento nizamile lapho mina bakuyashiyana bufumene umuntu onjani njani uyocinga njani awe mamela ingane nimathiswe imfundo nina king uyaniphokha nimathiswe imfundo nina aniyiboni lento ukubhala komuntu akunkalwanga ngesitifiketi osichole evarsity ewusu eNMU ubhadla kwakho akusho banqaba ungenasibhalo ungena diploma ungena degree umathile univele mathuma survival asithethwa ngokumathe that ndithi bazasiyashiyana ba uchole umuntu onjani not like ba umuntu onezimali umuntu ohluphekayo umuntu onjani engqondweni ocinga kanjani uqaleni ngokumazi waye lo umthemba kanani ngoba ushade istenga yabo government bani noQueen Python efakile inkopho vele thayina ngumfana hayi ngisekhaya ngomse umama oqala kuphela iminyaka okanye usamfunda umuntu ba umuntu onjani nawo bayabona la hayi ngicole umuntu right then into zenzayo nawe uzobe soqinisekela usho hayi siyavumelana ke lapho yabo lelo lithi ke mina umuntu kuyashiyana uchole umuntu onjani kodwa wena ufuna onemali wena ansho manje ufuna nemali umbuzo ngisho ngibuthi okay ndiyasho ngomna ndifuna on ngizoba nengqondo eright cha alala noma nemali noba ngabe nayo imali noba ngasebenza Shoprite noba ngasebenza hayi baba nasebenza Shoprite abekho right noba ngachola amaphepha edolophini ivundo nayo ndinqalelisa apha ce hayi kanti ukuthi usebenza echola amaphepha like kwamasipala hey mina ndikuxelele mnganami ingqondo ayityisi ayibeke kudla etafileni mhla kwabheda kuwe uyotshwala ukuthi hayi khona uthetha nje wena ubheda kungokuthi ubayithinze la endlini ubheda kungoku la endlini kodwa siyakwazi ukuphankisa ingqondo sicinga ukuthi advocate no ndithetha ngento yoba usenokuba nomuntu advocate no mamela umlungisi ngqa urongo usenokuba nomuntu advocate yabo usebenze wena but ungaminayo ingqondo yokusebenzisa imali yabo but abe khona yena enayo ingqondo elawula ngendlela eright yokusebenzisa imali asenze kanje yabo balapho izinto zizokwenzeka ngendlela eright like futhi imali wedwa ubenze ngezenzeke izinto ngendlela eright so nithi ke ngoku nina noba angayi housewife njengayo ngimfunayo uright ndithi mna owami umfazi ngimfuna benemali nami ndibe nemali sincedisane ngezinto noba imali Ingathi umuntu onjani uright uhlakele guys abantu unjani guys lo muntu lo ngesimphikise ngeyakhe indlela unetheory theory if you wrong is thesis I wrong yabona phela elusi if wrong nangu bazasiyaqhela umlungisa lero erongo asikaze sithini sube kuyitheory yakhe anithe kodwa basimxeba urongo kusalayo yabo wrong so wena kase man ke ndithi mhlambe emsebenzini uya retrenchwa ukuretrenchwa ukuphungula abasebenzi kulo ndawo usebenza kuyo awunamali umfazi housewife kuthiwani ima ucimba wena ngombi lomfazi hayi ungancingi isiphendulo umbuzo ima imali uqala yabo vela baleke xa ungawena nazi savings mina ezikho yamba uthi nawe uyacinga nazi savings aloso siqoba zofuna umsebenzi endiuchole okay masithi ke ngokwena utheni uluzile umsebenzi uku45 years u45 years akekho umuntu obesaqashwa ku45 years ukonyuka uzodla savings wena kude kube nini yeah boy ayilento uthethana uphisi boy lemibuzo yakho still iyefana nakuwe nangu noma umsebenzi ungawuluza khona ngone imisebenzi wabini ngayiluza noma babini umsebenzi we yo iyafana nje lento
umsebenzi. Mina kudala ndakuxelela wena Cebo ndathi wena ufuna isicaka sakho esizobe singumfazi. Wena ufuna ukukhatywa ubethe utsale ngempumulo ungamameli bese ukuhleka la ufuna amapopo. Ungafuna Hayi Ayifuna. Soze ngikhwitho Wena uzobethwa wena. uyabona Soze ndikhwitho. Uzobethwa wena ukhona. Ufuna iqaka qamela bazazi ngeke abethu libethelwa yazi Uthole impama. yazi sithi ngiyabethu angasacula divorce yena ngiyada bethu kulunge kakhulu ke mngana Kulungile i-divorce? qamela bazazi because nayi imali yakhe andithi nayi nomfazi nayi imali yakhe Indlela ucinga ngayo indlela ucinga wena emshadweni awunelwa emshadweni. ndilende nini ngoma Sorry. Ndiyaxolisa lo. teta camera ndithi bazazi ngendlela acinga ngayo anithena unemali yakhe nomfazi nayo unemali yakhe othethe umfazi abe pha yabe naye pha yokumphatha cause nayo nayo imali yakhe awunayo isho lapho awunayo isho Unasho ukuma phansi sinabo malume thina abasebenza nomfazi yasebenza sathatha awuboni into yenza behind doors. Hayibo. Close doors Wena awubona malume wena. so wena Cebo Awunalo malume yima so ukuze ubone ufuna ivele ngaphandle kanti Ivelelani ngaphandle. sobona kanjani Ufuna kufanele ubona ima ngicela ubuze umfazi ubonani? enemali Into ezosemakameni enemali ngaphandle. umshado awulasti i-happy family uyibona kanjani happy family ewe yephi typical happy family ifamily mfethu happy mina ndiyibona babantwana bakhule kahle yonke into ibe right umfazi uyasebenza nami ndiyasebenza ndikwazi usiya afford so you into esiyifunayo uyibona ngani ba yo happy family ubonani bayi oba yo happy family abantwana mfethu bandlongondlongo kuya lena indodo uyayibona isifikela ngotime ebusuku bizifikela nini akho umuntu okhathala Ngafana ngicela iphefumule king dala ethule okay ngizolenda bese lena yaqaphela balakhe umama nodada xa bengavisisana iqala abantwana ngeke bakhule be right so wena unesho engakanani basuvisana nomuntu wami na usisho wena ba i-right imali ingenaphi kunokuvisisana naxa sisenza isex ngokusilala ngemali imali ayioperate kwinhloko unjani imali ayioperate lendlela operate ngayo endodeni compared to queen mina xa nemali ndiyathanda mina yazi baka nemali ngizospenda nozibani xa nemali niphumele into endicinga ngumfazi nefamily compared to intombazana xa nemali into eyicingayo ayicingi wena hayi ayenda kwana intombazana ngemali icinga ukuendorsa nobufebe obubenzayo newenza bebelozi qha that's why amadoda ayithanda that's why mina compare ngoba ube nemali but hayi wonke bazazi hayi wonke generalize kodwa most efunde ayishadanga ayina thetha ke uyaqaphela mntwana yami wena Chelif Alif whatever bona yami uyaqaphela nani yami olenoka okhwini yababona okhwini babakhaphe umfazi akakhe ophako kwenu wakhaphe wakha kwabo ngowo umtshatileyo yebo wakha kwabo akakhe phi okwenu kodwa wena mawusethi uyokwakha phakoni niyaqabana awukazi uyibona yonto iyenzeka mfethu Jongo uyayibona xo indoda kumele uhlele izinto zakho kahle whereby utheni wakhela abani wakhela umfazi wakho umzi into okumele uyenzile nawe bebengasebenzi ubuvela uzomakhela awuzohamba yokwakha kwabo ngiyakuzwa sibe sengowesibini step intombazana xa inemali ngahamba yokwakha kwayo nami ndingahamba ndiyokwakha ekhaya xa sendugqibile umsebenzi wobudoda ngokuba mandimakhele imizi good so yintoni ezobambi ke ngoku azoyikhalaza yena xa ndisithi ndiyokwakha ekhaya sendigqibile ukwakha la into esisho thina bhoka phakathi ni-avoida lo ni-avoida lami intombazana enemali ayicingi the same nentombazana engenamali intombazana engenamali i-more appreciative than intombazana enemali yabo kulula mfethu ukwenza izinto uzomenzana umuntu mfethu uzokwazi u-afforda ambhema ntombazana nemali untozana afundi ngonwaba untozana nemali agrand uzomphesa kanjani umuntu oqhela uya koDubai wena uzange uye kwaDubai wena uzomphesa kanjani yecebo so uthetha ngoDubai ngiyakusekelisa ngoba ijolana ntoni kanti mina yima ngizakuvesa lo muntu ocingayo boy ijolana ntombazana xa nemali ayicingi njengawe wena xa unemali ucinga ifamily sorry yabona umfazi onemali afana nomfazi ongenamali boy afana vele akufana isicaka sikhona nomfazi hayi qhubeka yabona umfazi bazazi kaba umfazi akazumphekela mamela yabona umfazi kaba sisicaka lo umfazi ongenamali bra noba kungamnandanga mshatheni uzokwazi unyamezela unyamezela into engeke umnandanga xa kuthiwa kana emshadweni kukuhle kukubi sithini vawuzi unyamezela
yanyamezela abona nemali uthi uzoyinyamezela uzothi onozala phaphandle besamthethisa kakubi avela abasele kathi hayi mina ndayishaka ile Fundile mina ndifundile ewe. yabo cameraman ibikho ungicacisele lento yokuba mhlambe xa kungamandanga intoni ingamandanga umzelo uyafika emtshatweni awumama bakhona abakuthanda bacacelwa Ningamizuzwa apha. bakunika amagama nje tete yabo bakunika amagama ke bamnika amagama abhedayo ba hayi lo mfazi wakho wara kuyelena lena nje uba ushincekile nje yabo uyashinceka because Lo muntu akazi ucanda, awazi sorry sidoxolisa. awunamali Okay. uzonyamezela because uyazazi bawufunana empilweni Yo. unemali wena Ungahlala lapho. sebenza ukuthukela kwenu mna wara wathini Awumthetheleni ngaphedi wena, awumthetheleni. wena uyibona right ubumfazi athukwe Mfethu kusekhaya. Ubakholela xesha mani komama wakho ulungisa umfazi wakho hayi soze ngixabana nomama Uzothula uzothini ke ngokwamlungisa umfazi enza into xa nimbona nomama merongo nje uhamba ndiyobahlalisa phansi boyithuka ithi into ethile nethile uhlalisa umama wakho phansi ngumama awunyansili kumele ndimhlalise phansi umama xa wrong umama Hayi. uright kule game umfazi kodwa still uyakhalaza uright kule game andithi wena ndiyolungisa umfazi wami efethu cela ukuvela sorry vele umama ngiyade amthanda umuntu endimthandayo mna usengangamthandi Eh. but kwami noxesha usengamthandi kube mntu besembona uba ungumuntu onjani uyafika ngoku akamthandi angamthandi yabo uyafika ngoku akamthandi Uba xa- kwami noxesha uzomthanda ngenxa basede wami uma ungumuntu wamqhela wambona yabo mna ndithethe ngonozala wam ne wena wakho unemali uzothi mama Ne-attitude kusafunda futhi. abe ne-attitude xa unemali ena ngathi ave ngamakheshi ma usiyokhula benemali mane-attitude boy uneshoyo engakanani banonzobe ndimthathile une-attitude sindiyasho nazi istats Le nto ke bendisithi ke mna most ke. yoqueen aba-successful abanama-degree abathwali futhi bahle siyabathanda qha bekho married wife material most yabo banenkana le nto ndithi ke babameli mna ke babhosi kabe bayazi nabafazi Ngithanda- singathi takushonela ndithanda lento ndithanda lento yokuthi ithi ucebo most hayi bawonke boy ndithanda le iba most ke mna kayisi wam ukwalo angengomusa hayi ntoni yam uzobethwa neboy abo wena uzokhatywa nyani le nto Kunangoku ndithi ke asiyeke Hayi. yabona yabafazi Hayi. asina experience sophikisana Asina nonelayo experience. sophikisana because umuntu ubona ngendlela yakhe la noba yiyo abona le ndlela ubona ngayo nandithi hamba oyenza emtshatweni wakho njengoba sikuphikisa thina hamba oyenza sobona ngo sikhumbule thina ke Xa ngoselabo sesithe, episode 12 kodwa izstats nedata oyibonayo kwala elokishini hayi indaba zethu kwasemakhaya kwasemakhaya indlela obona ngayo imishado yomakhulu no-why last mamela uthetha ngomakhulu izinto ndakuveza imishado oyiboneyo thina siyibona imishado mamela mnganam ndisenemoto endifuna uziqhuba akho nto wrong apho ongazondixela ngomfazi ongenamali nam ndamzalisa umfazi wami enemali enjalo xa ebheda uyimka hayi ndimcinga ngolo hlobo kaloku hayi uba ngahlala noba uyandiqela hayi indlela ucingileyo wena ufuna umuntu ozoku-understanda so ufeba wena ceba uyohlaliswa phantsi kuthiwa mfazi nyamezela umntu hayi hayi kanjani ufune yondo umntu nam vele ozo-understand uba kusemshatweni la kukhona i-errors ya Right? wena phakwabo uzosuka exelela eqelelwe kodwa ngibalo amawivu uzoqala ngunzima kusemshatweni la ezavawu zifesi zithetha pha aziminisha zi-understand nami ezavawu zithetha andibhalanga ngexesha andibhalanga thini kodwa funa azi uba kusemshatweni la hayi lo wenza i-era ibe yi-1 ukushiyile yabo athe fika nje sethi hayi mina ndiyagodwa ngento yabo umdlelo kwayindaba yocansi kanje nisebenza nobabini which means kwayi-sex yalo mshado izoba low compared to ubazasi neking hayi cebo hayi uyababona uyasebenza lo mntu nawe uyasebenza ubuye ekhatheni nawe ukhathele oxela ukhathele like kulula ngaphandle kokuphapha kulula wena advocate uba abantu abafundileyo i-divorce ibe khona futhi i-percent yabo abantu abafundileyo boba benxa beshadile i-divorce iphezulu compared to le nto yenzeka la umendo emakhaya ayikho imbalo wena kayisejonga ndikuxelele mna mnganam ngoba mawusethi intwana yami umfazi uyamgxotha ephakameni khona into zakho wezimoto sozithatha olala ekhawushini izodonsa Chaye iphuma kulona ekhawushini umfazi wena mamela ukhona lento kuthiwa yi-prenup una stress ubetha mamela undike emlonyeni khona lento kuthiwa yi-prenup mfowethu i-prenup yinto esayinayo etshoyo uba xa uhamba nokwakho nami ndihamba nokwakho umshado njani nguwo
ngumshado right kakhulu guys. Okay mamela. Hayi. Mno wami mna mntamo hamba ne-prenup. Okay Awazi wakhoma umshado, ne-prenup. Alright mfethu. Unamazane ofuna i-pre-up. Unemali yakhe. Uthini bakancengaka unemali yakhe. Yebo bazazi manilende. I-prenup Manilende. Intombazana boy emshadweni inemali yayo then eyakho iyakhe nawe. Kanti ungayiphiphi nalento ungayiboni. Intombazana emshadweni uyiholayo isupportana nobabili. Yecebo. U50-50 ulibele ngo. Ngomlomo u50-50 ngomlomo. So wena ubusiqhatha ngo50-50 yena uyakuphekela u50-50 wakhe. Mina mina uchaza u50-50 ngodlela ayingemali. That's why sithi ngcono obroke ununu imali. Because ngiyawazi u50-50 manje ukwaneliseka. Because uba nesigcula xa ukhuna yakho nemali engakwenzela into uthi yo lento inemali kodwa yenza into. Because we date ngozobhadala. Imoto sithengwa nguwe. Uyaphazama bengu uyaphazama uyamvuba uthini uthi ndimthengela imoto esebenza kodwa uthenga imoto yomshado ndimthengelela babini hayi ngisakunyeni phane ku-togetherness hayi awusho cameraman Mina mfethu ndithi wena ufuna isilende wena. so ayithethe akudla ixesha wena Kodwa mfethu ndiyacorrecta lo ufuna silungisane la. kaloku Sasho ndiyachaza lo ngathi yanikhomba. so yalo kanti wena wensana wena la Thetha mfethu ixesha lashiya. Ndithu nabazazi mfethu yabona lento yomfazi mfethu asiyazi nje basihleli kanje. siyayazi nani nonyenza haya uyazi siyazi ukuyibona Uyibona ngake bazazi. into asazi Bakhuza nguwe. awuyazi awukhwela kamshadweni Bakhuza nguwe. Awukhwela kamshadweni. Babasiphane chance. Uma uyaxoka nje usithi usiyazi sikalo uyibona nje isenzeka empethu siyayibona nje Awunayo experience. ye-cameraman pro uyibona anayo experience siyayibona nje ingaweqoka nje usithi siyazi nje kwabantu andiyazi mna ukuyibona Uyazi. abantu abashadile bekho random abantu abashadile bekho random Uncuka abantu utshatile. abashadileyo abekho Uncuka utshatile. abantu abashadileyo bekho Uncuka utshatile. abantu abashadileyo Uncuka utshatile. asiyele bafazi hayi kuzosa awuthada ngishada kodwa abantu abashadileyo bakhona nibaziyo futhi nenikhule ukhona beshadile wena ubazela pha awubazela apha endlini uthethe into ongayaziyo ngibasele endlini khona uthetha la uthethe into ongayaziyo ngubani utata omkhulu uma kunotata omkhulu Kanjani mase sifika kwesiqeqesho basinganikani chance baxa sithethe bazona zifila njani nje i-viewers sibe wrong uthethe king Azothetha sonke kalo i-viewers ngedlive noba kuthwana lo akeva mntami siyangxolelwa ngicela mfethu hayi ngithi ngisathetha ilava lipheze into enzaziyo yiphi chat ngigqiba ukuthetha usuyathetha hayi sorry be wrong sorry ufundiswe njani ongavela usigxothe nje uthethe ingani urombane lo uyahuba nje uyahuba usomavu ungavoli umshado asiwazi kodwa umshado sayibona andiwazi kodwa uyawubona nje umshado waphetha kanjani hayi akwazi usela kodwa ubazi atatanga mama zangathathe na tata ngazi kodwa around omeza hayi andazi ebazazi sorry kanti mfethu weve kwenzekeni kanti kuwe kanti awuthethi ngoba siye abazazi asikhuluma istate ngiyekile sorry thetha yazi yacaphukisa lento yenzayo bra serious sorry cause bengaqhimi nokuthetha ewe ngathi uyayazi ubungasi since mamela andikaqhimi ne-statement sami Sorry. so ngene emlonyeni sorry mina ndithetha ngoba asiyazi cause thina asitshadanga thina ungangixeleli ngeni uba uyayibona uyayithini eyani uyibona phaa zange wa-experience ngeke ngixeba uyayazi yonto uhle ngoyibona kanje hayibo yabo uhlale nini nabantu abathathileyo hayibo uhlale nini nabantu Unozivalela la kwabo, ulalele nini nabantu mayithola abathethileyo umkamu, emakamereni nabo uzivalela bathetha kwabo. bathini ekamereni bathetha ingxaki zabo balungisa kanjani yabo awuyazi yonke ngeke balungisele phambi kwakhe noba behlala nabo nabo uhlala nabo even abazali bakho ngeke uthi uyawazi umtshado nxa abazali bakho babone babehlala Wazini ngomtshado. ngomtshado umshado awazi wona umncinci awazi umshado wona ndithe andinayo experience yomtshado yima senziwa lokho awazi umshado uba uhamba kanjani ecebo awuyazi onto ube nje wena kaloku vele benje nawe nje awuwazi umshado uba uhamba kanjani yima wazini ngomthatho wena ecebo umshado kodwa ndiyawazi uba uhamba kanjani wazini ngomthatho ubuhamba kanjani wazini uhamba kanjani uyahlonishwana emshadweni awuyazi onto uyathandana emshadweni uyancediswana emshadweni orong uyaxolisa komnye emshadweni awuyazi loo nto wena
eyando kuxolisa ndoda nasemjolweni uzubasa Mfethu uwongazi mfethu uvela uzilalisa mfethu ucima umshado uthanqabuka esiphesandazi into exicele ngazi bakuhamba kanjani Wena yonke cha umshado bha wena yonke lokuthethayo kwemshado akusonga ex emshadweni akusonga ex emshadweni hayi uceba uyasimona asivale la mashito enqoka awuchatanga awuyithatha ubani wazi umshado awazi asivaleni Tsani ubone bantwini ubone bani ngubani ubone bani nje kuba kushadwa ngani izigaya couple kuba waqaba uyakuba zangokhona ukuba wena ithina ndo ithina kale ngicela ubuyaze kuba ngibona lo sikhingi ngifuna ukweqa ngwasivaleni plus intwana yamzale yalo emathweni oh hayi wafethu hayi episode namhlanje bengivuka nje episode wafethu siyabulela mfethu umuntu ubukeleyo ingayike emishane ibhola abantu bafethu comment ngani naba 33 ya fa live siyama okay bafethu siyabulela bafethu ngesabu live ngo TikTok Ngicela comment phuma comment section about lo mjita lo 33 number 33 ophakathi hayi nani comment nalo khabona mina na asizazi indoni ezazenzayo nani mngisho neba intolenza naye nguye uyasifundakala sifuna ukudela usenjani esifundekela nanje yebo sithe sinibane lezo zinto awuthathanga hayibo